Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baru ginigilong ki khubor bam takasngi. Hadin baki bor penyat ke East Khasi Hill District kila pendam no eka jingbet bala ai eka Khasi Student Union ke SU ban pelong jingya shong kelan mungor. Hakamat ke yung darbar thau an barim hakandai lat ki pulit baki Rapid Action Force RAF kila yang pahara kata eka jaka mentakasngi. Ka KSU kala penbet ban betengi ke jingya ki halor ke jingbam pat pen urlong ka sorkari ki mat jingdawa jongka kinong yalam kila pentip ru batang ki dekot ke Central Executive Council CEC kini shimbentah ke jingya shong kelan mungor. Ray hadin ke jingmi ke jingya kan at ha ka rally thuk bala pelong da ke Sengi Bor District kila weng no ya ke jingbit ban pelong ya ke jingya ki menta ke sengi kala don ke jing pahara ke bajur da ki pulit bar ki RAF ha ke leng ke kendai lat ha ringkat ke jingdon ki magistrate ki pulit kila pun ke ru ya kali kamai ke bajur ke her bat kendi pesan jana ke jingya.